Da li ima još neko pitanje ili da završavamo? Izvolite. Dejstvo je da je proždrljivost svjetskih političara nas dovelo do ove katastrofe, je tako? Tako je. To je jedno dejstvo. I drugo dejstvo je da ta proždrljivost nema granica. I to je tačno. I slejko prej će nešto morat se stvarno dogoditi, jedan veliki propad. E sad, moje pitanje, s obzirom da se svi ti politiki želi na sve načine da se održe, on će sigurno morat odletiti. Možda će u svijetu 3-4 ostati, sve će ostalo morati otići. Neće ni 3-4. Pa ajde, recimo, vi bolje poznate nego ja. Mene zanima za naš obične ljude, kad dođe tako daleko, ipak smo mi ćemo morati taj glavni teret iznijeti. Kakva je vaša gledanje, a pa opcija da je bilo što manje boleće za nas? Recimo da ne bude baš one paprene jabuke, neka budu malo kisle pre nego dođu one slatke. Vaš stav do nas običnih ljudi. Hvala. Vidite, pitanje je malo složenije. Prvo treba da objasnim, iako sam to objašnjavala u 2 videa. Morate da shvatite da sada u ovom trenutku u svetu se instaliraju paralelno 2 nova svetska poretka. Jedan svetski poredak je poredak duboke države i zapadne alijanse, Engleska, Amerika, Australija i naravno Evropska unija. Oni čine nekih 10-11% ukupnog stanovništva kada se delimo na te zapadne i istočni blok. Istočni novi svetski poredak u čiji je predvodnik Putin i zemlje BRICS-a sa zemljama koje im sada prilaze već čine nekih 75% ukupnog stanovništva planete. Njihov koncept novog svetskog poretka je potpuno drugačiji od ovog koncepta. Pričala sam da on uvažava nacionalne države, da uvažava nacionalno nasleđe, da uvažava razvoj svake države prema njenim željama i prema njenim planovima, da će svi biti ravnopravni i da ne zalazimo u institucije koje će sve to pratiti, jer one su upravo u formiranju. Prema tome, ako se postavlja pitanje šta i kako i koga slediti, pa nije isto slediti nekoga ko iznosi 75% sveta i nekoga ko iznosi 10-12% sveta i propada. Tu nema više diskusije kome se okrenuti. To je jedno. Drugo, sa padom duboke države, naravno da će zemlje BRICS-a i Putin zahtevati prvo u Evropi i među zemljama u kojima ima kontakt da svi predsjednici takvih vlada odlaze. Ja sam vam čak i navela u posljednjih mjesec-dva dana da je otišao Johnson, da je otišao italijanski Draghi, čedo njihovo. Sad se sprema da ode Macron, otišao je vrh engleske krune. Znači sve se kruni. Kad odu veliki, ovi mali će automatski morati da padaju. Ja nikako neću reći da će oni otići milom. Kako će odlaziti, to ćemo gledati. Ja mislim da će biti razni načini, tek toliko vam mogu reći. Ima još neko pitanje?